Yana lapha. Ini? Lamanye phela lapha. Uyakhona ukuswima ngisho. Uzokhona ukuswima. Ubona la kunamanzi khona. Ucela uthome khona ukuswima. Isiphi? Ngidlala kuhlala. Ukuswima. Siphi? Yes, swima uthina le. Swima sis, swima. Swima, uyakhona ukuswima, umuntu oduda kuye amazi ukuthi swim. Yes. Swimming pool. Uyaswima la, umuntu oswima. Hey, angitsho do you understand the fact that ukuthi babakho kuphi nje? Lama kancane, ngicela uchaze. Uyazi ukuthi babakho kuphi? Ubotholeni. Babakho ubotholeni. Bale swima ukuchaza phela ngifuna ukuchaza uswima. Ubotholeni babakho. Awazi ukuthi ubotholeni. Usirious awazi. Usirious awazi. Swima. Ile swimming pool. Hayi, angitsho sisi. Swimming pool, ne? Right. Ngizokubuza kokugcina ke manje. Ngifuna ukuthi uconcentrate ukhuluma. Uneminyaka ngaki? 15. Ngicela ukhulumele phezulu. Bali khulumela phezulu. Ungubani khona igama lakho? Mbali. Ungumbali? Uhlala phi? Maphotla. eMaphotla? Okay. Yini isizathu esenza ukuthi ulise isikolo ukuhamba yokuhlala eMangweni, ukuhlala eBasaneni? Ngoba ngibone ngihluleka esikoleni. So ukhona eBasaneni? Uhluleka esikolweni? Ukhona eBasaneni? Awu. Phela mawuthi awuyala. Unesikhathi esingangani ukuhamba ekhaya? Ngina 2 weeks ngihambile. Udla ini, ulala kuphi? Bengidla ukudla and then Uhlala eMsaneni? What was the reason ukuthi uyahluleka esikoleni? Umuntu ona 15 years. Ufuna ukwenzana ona 15 years. Yini into ekukhombisile ukuthi uyahluleka esikoleni? ngoba ngibone ngifela kakhulu. Ufeyila kakhulu. Ufeyila ufuna grade 1. 10. So 15 years ufeyila kakhulu ku grade 10. You've got 15 years. You are saying that ufeyila kakhulu ku grade 10. Ufeyila kakhulu or bese ufuna namadoda? Awu, ngifela kakhulu. Mbali. And ngifika ngifuna ukufocus. Yini isizathu senza ukuthi ungasafocus? Impilo ezikhethele yona le. Do you think ukuthi uphathisa umama wakho stress, umama wakho aye phansi naphezulu akhipha nemali for ukuthi wena ukuthola impilo engcono, wena uthi awufuna ukuhlala emadodeni? Akupostile sathi siyakufuna. Lokhu ubhizi ubaleka nomsana ngenkolo yakhe. Uyazi ukuthi nje kuhloleka impilo engangani? Nje wena uthi awusafuna isikolo. Awusafuna isikolo. Mbali ngizokubuza, awusafuna isikolo? Ngifuna isikole mara ngifuna ukuqala kuhle esikoleni. Ufuna ukuqala kuhle nje ungakaqali kuhle. Swim. La ngibona asikhamba thoma phasi. Thoma from la uchinge khona le. This is the result of being a child who does not want to listen to the parents. Asitsho this is the life you chose. Sima umuntu akasuma kusuma nangehloko, uyangena ngehloko aswima. Yena nangehloko. Swima. Swima. Sumututu qathi sama yafika nje ngithi. Ngofuna ukuzosumela swima sesenje. Sigima. Ithi ngifuna ukubuyela esikolweni.
ngifuna ukubuyela esikolweni ngifuna ukuqala kabusha ithi ngiyaphuma 8 ebasaneni into engizenza kuzokudelela abazali bami ngifuna ukuzibona ziphumile from J on ngiphuma 8 ezindeni engizenza ezimbi ngiphuma 8 ezindeni zonke ezindeni engizenza now ngizokubuza what was the reason for wena ukuthi ubaleke ekhaya ngitshela ukuthi bowukhambele ini unginikeza izinto ezokalayo ngipha into ezokalayo umbali ngifuna ukwazi ukuthi what was the reason ngifuna ukuphuma nje ungene ebusathana uyazi ukuthi manje uzokuhlala la camp ube so like this angisho this is the life you chose abazali bakho bakuthengela ukudla bakuthanda benza yonke into nje uya enjoy lokubhiza abazali bakho bagijima namaphoyisa do you know that ukuthi the focus of the police is to make sure that ukuthi abazali bathwala nzima and then obviously umzali uzithola anecala njengoba bakhubotshiwe ngenxa yakho because ukufunela impilo engcono because knowing that ukuthi umthetho they don't see ukuthi umzali wakho uyakuthanda uya enjoy ukhetha umsana ukuhlangana nobabakho ukhetha ukuthi ubabakho aphanisheke ngenxa yomsana nje amaphoyisa amthethe bambophile umsana ugijima yokubophisa ubabakho ukuthi akhona ukuthatha wena kuhle acede ngoba bakho ukuthetha ukuthi ukhona ukuba nefundo engcono yena as we speak now umfana lo ujabulile ukuthi ubabakho mdokulala emaseleni akhipha imali enye ukuthi akhona ukuthi awubhelela for ukuthulela umntwana wakhe Mbali this is how you want to live your life kokuthoma nawubona ukuthi siyakufuna bobalekelana why bobaleka why ungavuka ekuseni ukhamba uye kubaba uyokuxolisa ikeni ngiyaxolisa ngibizele identical force why nje bakulethile khomisa ukuthi baxolele umzali nakaxolele ukukulethela kithi ukhona ukuchange impilo yakho angitsho so now uthi bengeka kuxolele uthi ukuthini so you decide ukuthi ukhamba ubhema izinto ozibhemako bakuthengela amatshwala balale nawo benze yonke into bachenjane ngawe abafana bavele ngenkoloyi that's how you want to live your life you are saying that you are 15 years of age when isikolo sikuhlulile wena usafuna isikolo uyabhalela ufuna grade 10 do you know that ukuthi nje yini lokuhlulile because obviously in 18 now reach 18 years uzobucedile grade 10 11 12 uyaceda nje what is the reason uyahlanya from now on tshela abazali bakho ukuthi uyaxolisa kibo because manje uzokuhlala until unyaka lo uthi ufuna uku-west uzokuhlala la until uzuhlala ubone ukuthi la kusemnandi ngangizwa asiye mama angathi lilulela ini angitsho bongalili isikhathi usemsaneni khuluma nabo kuhle mama sorry for nteki dirileng and then baba ngiyaxolisa baba for izinto engizenzile